Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li oġobkom tiġu fuq il-podcast tiegħi. Grazzi tal-istudentna. Welcome. Kif bdejtu fuq il-mediums u daw l-affarijiet? La, jina mux bdejt fuq il-mediums per se. Kif bdejna nemnu jina naħseb minn dem kont nemmen. Jina anke jina from a very early age, jina kont dejjem interessata f'dak li huwa is-supernatural. Jina dejjem bnidma li kont nemmen li alright, għanna reliġjon tagħna u wara tmut mur il-ġenna, però għana dejjem emmint li there's something more. We are more. There's more to us. U ovvjament, meta jina kelli 13, 12, la kenna Google. La kenna mobiles, la kenna internet, forsi xi cutout minn xi gazzetta, jew xi ktieb. U l-unika ħaġa li kienet aċċessibbli kienu kodba fuq l-okkalt. Issa jiena l-okkalt dejjaqni, I mean, I'm not interested, u imma dak iż-żmien ma tantx kont issib, u jiena niftakar jiġifieri tant kont dejjem there's something more, niftakar dak iż-żmien fis-sajf konna noqogħdu buġibba and I remember kont batt il-bass biex ninżel Marsa Scala biex immur għand fortune teller li kienet li tgħix Marsa Scala. Jiġifieri u mhux tgħidli għalfejn kont mur. Kont għadni żgħira 13, 14, 15 trid tkun taf il-futur tiegħek, mhux neċessarjament biex inkun naf il-futur tiegħi, imma biex nesperjenza dik xi ħaġa li qiegħda quddiem xi ħadd li qed jurik li there's something more. U xorta you can't prove it, għax hekk daħat għajdlek ħajġrilek hekk. Kat. In the meantime, fl-istess żmien qed tikber Andreana li kienet kibret bħal Melanie, il-bot minn xuxin, ma konx nafu xuxin, u Andreana minn dawk tar-reliġjon, minn dawk li qabel torqod dejjem taqra l-Bible, kelli comics tal-Bible, jien kont naqra l-Genesis, l-Exodus, il-comics. Kollha tafa. Bil-comics sewwa biex norqod jien naqra l-istorja tal-Bible. U minn dawk kont immur għand is-sisters ġifieri, u minn daw jiena kibret kurjuża. Jiena kbirt il-kurżità tiegħi nipprova nrażżana għax it's not right, għax dejjem it's not right. U jiena nemmen ukoll illi għax per esempio Melin qalet l-okkult, jiena naħseb ukoll għalkemm jien ma mmurx hemm fil-kelma okkult, ħafna minn dal-kliem l-okkult, il-mediums, il-life after death, il-supernatural, rawmuna biex naraw affarijiet ħażiena. Andreana, jekk xi ħaġa tal-affarijiet ħażiena ma tmurx hemm, di kurjuża. Sakemm xi darba, but that's the beauty in my opinion of us as well. Meta ltqajna, jien kont nirrilaxxajt ftit. Din kienet saret even stronger in her curiosity. U issa qegħdin f'post fejn it-tnejn super kurjużi. Xorta I dare more. Le, she dares more. Ġifier daw l-ewwel tagħmilhom hi l-affarijiet u mbagħad nidħol jien. Forsi. Jona dela mhux tmur mel. Tużaħħa ginif. Għax jiena l-biża, jiena waħda minn dawk li nibża l noqgħod lura, mbagħad nara li tagħmilha. U mbagħad immur warajja, fim? Le, 100% inħalli lila. Però mbagħad il-ħsibijiet li jiġuni jien
nibda nara li la tamilhom ngħid dik goes with that belief għax jien għandi xeba Kif teoriji. tqajtu minn klikkjajtu mal-ewwel. Lu ma tantx klikkjajna mal-ewwel. Storja oħra dik m'għandix taqsam ma' U di tiftakar ħafna iktar affarijiet, tiftakar dik x'qaltlek, tiftakar dak x'qallek, dik tiftakar. Allura din tagħmel l-esperjenzi. U mbagħad jien id-diary. Nirrekordihom U mbagħad dik qalt li hekk mela dik qaltlek hekk. Jew inkella dik tiftakar qaltlek. Mela. Imma insomma, u din kienet kurjuża ħafna u jiena kont kurjuża ma nibża. Għana fil-fatt meta ltqajna ma naħsibx li kienet xi ħaġa li konna nitkellmu fuqha per Le, u fil-fatt naħseb il-fatt li bdejna nitkellmu fuqha brought us closer għax realizzajna li aħna żewġ meta tkun żgħir tajt żewġ boloħ, però anzi naħseb żewġ tink, le ma taf kif niċċaċċraw fuq l-istess affarijiet. There's a little circle. Jien kont naħsibha differenti, ma di taħsibha bħali u di kienet taħsibni differenti. Di taħsibha bħali. U hemmhekk u f'dawn l-affarijiet we click big time. Jiena naħseb Andreana put the nail on the head meta qalet, she struck the nail on the head meta qalet xi ħaġa importanti ħafna li aħna kbirna b'din il-fema li we umbrella termed daw l-affarijiet bħala kollha ħżiena. Bħala knisja tajlek tmur xem. Knisja tajlek tmur xem. Għax ħażin. Eżatt. Allura bla ma trid anki di l-erwieħ let them rest in peace. Fimt? Din il-mentalità li jekk qed tmur għand medium qed tqejjaqhom għajjimhom minn fejn qegħdin riqdin. Il-lostra Marelli ħaddu mrieqet mela for eternity man. Fimt? Bħala kif naqbad ngħidlek. Issibu fejk minnhom daw. Arra, ħana jilek. Għax dik il-problema. U dangerous issibhom ukoll. Arra, issib nies perikolużi, mela, inti tittifhem li meta xi ħadd imur għand medium, meta xi ħadd imur għand psychic, they are vulnerable. Ġeneralment inti tmur hemm għax għandek bżonn validazzjoni, għandek bżonn għaddej minn mument ħażin u tixtieq forsi jgħidlek li kollox all right, għal inti persuna naqra vulnerabbli. Mux int ħatmurem b'tir li taqbadhom jekk qed jikdbu, kulħadd imur b'tir differenti. U hawn min kif qalet Andreana u kif qed tajt inti, they're not real. Kultant anke tmur għand it-tabib jaf japprofitta ruħu minnek. Mux kulħadd ta' ovvjament, issib dak it-tabib, jew assis, jew teacher ta' profitta ruħa minnek għax tarak vulnerabbli u għandha jew ego kbir, jew irid il-flus, jew hekk. Aħseb wara affarijiet supernatural jekk jien għandi l-gift. U naf jekk jiena minix ara, il-gift jista' jkollok int, jista' jkollu ċikku, jista' jkollu l-poplu. Issa, jekk ċikku bniedem greedy għandu l-gift ħajużah ħażin, jekk inti m'intix greedy għandek il-gift ħadd tużaħ tajjeb. Għaw min jafi Peter u jitċarġja il-miljoni. It's the gift. Għaw min, and I believe that psychics and medium, it's a spectrum. Mela għaw min jara 1 u għaw min jara 10. Il-problema tiġi li min jara 1 acts li qed jara 10. Li qed jara 10. Allura inti tmur għandu jgħidlek 10 affarijiet, jolqot waħda 2, l-oħrajn jiġu what is called a cold reading, because and there are ħafna nies li jafu jagħmlu cold reading, jiġifieri. Per eżempju, jiena u inti, we're very good judges of character. Fimt, jiena nixorbu bniedem minn kif jitċaqlaq, minn kif ikelmek, minn kif nista' ngħidlek inti kif tħossok u minn int u x'tagħmel. U din tiġi minn kif kbirt. Eżempju, she's a rebel, tinduna. Jiena I'm a rule follower. Mela jiena, jekk jiena rule follower, I second guess myself a lot. So jiena rajt li l-għat da jħossu. Imma din tiġi u dak iħossa. Jiena jlek u le miskin stenna mella x'stenna u frankament anka. You get me? Eżempju. Stenna mella u kun naf fajjinu imma din u imma she hits it because she trusts her intuition. And also how much you trust your intuition makes you sensitive. She's way more sensitive than I am. Jien għandi wisq ħitan.
Andreana, Andrea knajdila, najda inti daqsi, inti daqsi kapaċi tħoss persuna, xini dil-persuna, imma Andreana twaqqaf ħafna li nifissa. Jiena probabli jekk niprova, jiena qatt ma provajt mushrooms jew hekk. Jekk nipprova xi mushrooms jew xi droga, naħseb jekk jinfetaħ il-bib fejn jien nibda inħalli li l-nifsi nħoss li nħoss. Jiena qaluli not to go there. Li qalula don't ever Don't bother. ever go there. Don't go there. Medium qaltilek. Yes, a psychic told me inti fat I never do drugs. I've never done drugs. They tell me don't go there, Mel. So jiena ma tantx għandi interess jana jdu kifini. Anyway, back to what we were saying about mediums and whether they are jekku mhix qed indejjek għax qed nitkellem Ingliż. Anzi, interessanti Interessanti. Mhux kif toħroġlok. Fuq il-mediums kif kont qed ngħidlek li jiena li jdejquni dawn in-nies li għandhom 1 or 2 tajjeb from a scale of 10. Imma mbagħad jagħmluha ta' all-knowing and all-seeing. Iżgura, xinti tanta finqas minni li nista' nilgħab bik kif irrid. Eżatt, u dawk huma n-nies li joħdulek il-flus u li mhux sew. Imma ta' nikkuntattja xi waħda minnhom hekk jew xi wieħed nagħmilhom serje ta' tests. Pereżempju darbawlhom ċempil tal-waħda qed li kont qed nistenni ċempil li tela ċaw. Ma min huma daw in-nies? Ma min huma daw in-nies? Mhux ninsib. No, mhux qed insaqsik isem. I'm not interested. Pereżempju kont nitkellem ma' xi ħadd jgħid li naf medium, fim? Qed ma ħa nippruvaw nagħmlu test. Ara inti ħanajdlek inti jekk għandek tifel u trid tibatu skola. Taqbad tibatu skola fej ġiġi. Jew tagħmel ir-riċerka tiegħek u tibatu l-aħjar skola. Jekk inti tisifer taqbad u tmur fej trid u li ma' hotel li jiġik, jew tagħmel riċerka tiegħek. Issa jiena naf li ftit minn daw in-nies jafu jkunu perikolużi. Għax jiena mort għand bniedem li perikolus. Qed tifhem għal xi ngħidilha murint l-ewwel. Għax imbagħad tgħidli le dak tmurx. Perikolus. U llum il-ġurnata qiegħed ħafna fil-medja u perikolus. Għax jiena nafx qalli lili u leta li ħammu taklu x'inhi. Klu minnek minn saqsik. Sarħilu li jiena ma nemminx għax nemmen li Alla biss jaf meta ħammut jiena. Tajjeb, imma nabduha fuq Alla kemm neħu pjaċir kemm għandna kunċetti. Imma xorta missni lili u li kieku jiena Andreana. Il-Marelli kieku jinġenninni. Kieku xaħti, eżatt, kieku xaħt sensittiv. Kieku jinġenninni. Kieku di ġenninna u għalek ngħid u tmurant medium daw li murandhom jiena jgħidulek. They are not even allowed to see when you're going to die, let alone tell you. Jiena sissa mortant 3 mediums. Jiena mortant. Jiena mortant. L-ewwel ċekkjatom u mort jien. U nirrealizza illi l-affarijiet kollha li jgħidulek għalkemm they amaze you għax tieħu pjaċir, you get impressed għandir, ħafna stejjer li timpressjonaw. Imma qatt ma jgħidulek xi ħaġa illi jien qatt ma ħriġt minn hemm negattiva. Imbeżza jew negattiva. Medium illi in my opinion ma nifhimx, imma medium illi jgħidlek titterġa' tiġi bil-forsa x'iridu we have to purge, we have to dak il-flus. Jew xi ħaġa oħra. So I have the 3 I've been to dejjem kun imbirka. Fimt, see you later jekk tittiġi ejja, pereżempju l-ewwel medium li qatt mort kontat lotlu illa kemm nixtieq inġib il-mama għaw. Illa, għax ommi wkoll, ommi sensittiva, she's a beautiful soul. Kemm tuħu pjaċir ommi kieku, mommi mbagħad il-Knisja, sa jiena wkoll I believe in God, imma I don't eliminate one from the other. Issa, u kien qalli, le, jekk tittiġi tħossi. Fimt, and that to me is like, alright, da ma jridx teknikament il-flus. When the time is right. Jiena l-ewwel medium li mort għandha kien fit-2017. Ma nafx. 17, jidirli n-nies li kont mort għandhom qabel kienu kollha psychics. And hemm differenza kbira bej psychic u bej medium. Psychic hija persuna li għandha sixth sense. Allura sees the future. Grad iktar open, għax inti iktar open minni. Aħna nemnu illi kolħat kapaċi.
Qatt għandu dik ix-xaħada. Però mbagħad hemm bibin. Eżatt. Issa Okay. ngħidlek fuqek u meta ċempel biex tagħmel daw it-testijiet, issa ngħidlek fuqek ukoll. Because ma sa ngħidlek. So the first time I went to a medium, jiena mort għand u ħanajt isima għax bil-fors, kont mort għand Lee O'Neill. Okay? Eli. U meta mort, tant għalt li affarijiet li kienu impossibbli li taf fuqi, fuq in-nanna tiegħi. Li n-nanna tiegħi kienet tixrob naqra whisky kuljum, lipstick aħmar li kienet tagħmel affarijiet li kelli mur għand ommi Saqsija. biex insaqsi l-ommi għax jiena nanna kelli tu meta mietet. So, Assja. ma nafix. Umbat per eżempju bdiet tajli għalt li kienet it-tiċ tiegħek, għalt li kellek libsa sabiħa, li kienet it-tiċ. Insejt dak il-ħin jiena li xarajn qabel kont iżewwiġ insejt. U kienet iżewġet oħti xi sentejn qabel. Għalt leħed tiċ toħti. Għalt le għalt li jint. Dak il-ħin, iva, jiena żewwiġ għax inti meta tmur teċita ruħek taf kif. U tant għalt li affarijiet u ħafna ta' affarijiet. Umbat najdlek l-affarijiet li għallu l-ħattijħor li naħriġt minnem. Battilam e-mail. Teti tagħmel programm miegħi. Għax il-ferħ Li ħassejt. li esperjenzajt Kemm tuħu gost. jiena li għandi n-nannit miegħi li no, they're not asleep għal-marelli hemmhekk riqdin mejtin li qegħdin miegħek li l-enerġija ma ta' għaddi. Forma ta' enerġija. Eħe, u dil-closure li jinġu qalbi għat. Jiena din irrid naqsama Ma kulħadd. ma' kulħadd. Ġifieri dit 100%. U qalt li iva. U jiena għamilt programm. Mela. Jismu Talk to Me fuq il-One. Ma nafx jekk Mirko was part of it. Probabbli. Kien part of it. Għamiltu Dejjem kun hemm Mirko. ma take two. U dan il-programm ġifiri, inti l-ewwel ħaġa li għatli ma dik fake. Mela. Eżatt, Konna nġibu n-nis fl-istudio. Mux jien konna uħsibhom in-nies. Kelli xi ħadd li kien jikkontattjahom huma in-nies. Kienu jiġu xi 30 ruħ. U ma tkunx tafu. Jiena m'għandix idea minn huma. Inqas minni għax hi Ingliża u m'għandix idea l-produzzjoni kienet f'idejja. Kienu jiġu daw in-nies li ma kienx ikollha idea ta' xejn, konna nkunu bil-qiegħda u Bħal daw tal-John Edwards, Xi tal-James stars. Vine Prague, kollok panel ta' nies. u l-affarijiet li kienet tajt kienet bella il-kulħadd, bik il-kulħadd mhux ngħidlek persuna waħda tat ngħidlek dik u dettalji qegħdin nitkellmu Mela, hawnhekk. ħanoħodlok Dettalji. il-flor. Dim Two jimmortant li. seasons kelli. U nafxa xiex ma minnix 4, 5 u 6, 7. Anyway, naf għalix. Reklami. Għax diffiċ li biex tbijaw programmek. Sewa, nafu xieġifiri, nafu xieġifiri. Ngħidu trid tisponsorjani ħan nitkellmu fuq Fuq il-mejtin. il-mejtin. Le, għax Malta ek, men. Jien ma sib sponsor, kulħadd ju fost le. Eżat, di kattivat, di li mortanda jena. U waħda mill-affarijiet li xismu, per eżempju, għalt li, I see your grandma, insomma, tkafu, nanna wek, ma taqmet li a ring, this ring. Għatila, yes, my grandma gave me a ring and a watch. Għatila t-spink, għatli colors, 3 colors, lines, 3 colors. Għatila, no, 1. Għatli, no, 3 colors, lines, colors. U sejrek, għatila, no colors, whatever, okay. U hemmhekk, U by għaddit. the way, tinduna meta medium tkun medium tajba. Oh. Meta i tajdlek 3 colors, inti tajdila Le, 1 color, le, one color. u i ma tbiddilx L-istorja l-istorja tagħha. taħħa u tajdlek, yes, 1 color. Anyway, 1 color, Tinsisti. 3 colors bis-sejra, għattila no, okay, nothing, mela we move on, għax inti once you don't validate, you move on to another validation. U move on, narret, għaddit komplet, għalt li ħafna affarijiet impressjonawni, see you later tlaqt id-dar. ċempilt l-ommi l-oħda l-inċempel, għax ommi għatma tittiġi miħaj, imma dejjem għajdi għaltlek, sewa bla bla bla, għattila, Kif tagħmel Andrea? innanna, bla bla bla,
Nanna minnom kienet ta' qasmiet dak iż-żmien, so nanna minnom biss kienet għax omma. So qalt li jekk nanna għattila ma ta' ċurket ġabita ħażin għatli x'inhi? Għattila ta' ċurket ma għattila ta' fiċ-ċurket li tatni nanna minn tagħha dak li kunet tilbes il kollu l-roża. Għattila żomm għax di tal-lines hekk. Għalt li your mother has it, għattila yes, għattila my mother and I have the same ring. In-nannu tijaj kien ibiħil costume jewelry. U n-nanna kienet kella ċriket. Wieħed minnhom tagħtu lili, wieħed minnhom għand Tommi l-istess ċurkett. Okay, costume jewelry. U għalli għadiet najdila, no, pink, my mother has it, whatever għaddit. Ma, għattila għamlet zbal ta' ċurkett, għattila ġbdittaj li ħafna colors, għattila ma għataċ li roza, għattila xifri dika kavolata. All right, Bible. Jumej wara nkun għand Tommi. Ħares nana, ommi tajt li nana, ħares nana, għatli għallu għax fuq ċurket u għatnajdila. Għatli naħseb kella raġun, għatla xie ġifiri. Għatli il-mami għatli taħt ċurket lili. Għatli da nara. U ħarġituli. Kavoletti. Lajn aħdar, lajn abjad, lajn roza. All right? And your mother has it. Għattila, dan kif għatma u rejtuli. Għatli għax il-nanna lili taħtu. U kellu fossa nieqsa da ċurket. In-nanna kienet tilbsu kien kuljum da ċurket. I was talking about a ring. And she was talking about another ring. Għatma kont rajtu inti ċurket. Le, un bat spiċċat li rajtu. roza ġifiri inti. Jensibtu ċurket tijaj. Għandek bżon. Tmur tfittex talk to me. Għandek bżon, tmur tara talk to me. Għax. Mirko suppostandu. Għax this is a tiny drop in the ocean. Għax li stejjer li kienet tajt li. Nishtiq nsib xaħat li, per eżempju li jgħidu li għara dan, all right, unna Lek, għalbek santu erba smijiet. Jien mux biex niprofa jintax imma li għandek il-li, mela, ħan ispiegalek naqra fuq il-tests. Tajjeb, għax dija xi ħaġa li inti, mela, do you know why they're called mediums? Għax huma medjaturi bejn. Mela, inti what happens? Aħna we all vibrate at a frequency. You vibrate at a frequency, I vibrate at a frequency. Aħna najdu la enerġija ta' dak li Energy whatever. Tiegħi distorted żgur. Issa, le. Meta inti tiltaqa' ma' bniedem, all right? U di kulħadd ħajismaw jgħid, vera. Forsi tikklikja, klikjajt. Tiltaqa' ma' xi ħadd u tħoss persuna. Anis. Qed idejjaqni. U din, tajdlek mal-ewel. Għax inti għed. Jina tintiħ ċans dak li ku. Waqqani dawn. Jina, inħos l-enerġija ta' bniedem u najt, mux ħat li nishtiq nafda. Jow, tiltaqa ma xaħat u isek ilek tafu 10 snin. Digi, għal-vibrations dak li ku. Your vibration, their vibration. Issa, meta ħna we pass and we go back home, because this is wake up. This is not helmet najdu. Illustra good game. This is not our home. Tajjeb, anke l-reliġjon tagħna hekk tgħix, hekk temmen, mhux darna, aħna d-dar tagħna mhux hawn. Not our home. Inti when you pass, you vibrate. It's not heaven u tħares lejn is-sema u jaċċim kien hemm fuq. It's diffiċli ħafna għal moħħna biex jifhemha. To understand it, you know. And there's a reason why, because otherwise we'd be all going mad if aħna għadinaw u nafu x'qed jiġri. Ġenninna. That's why we have an ego. An ego, aħna dak li kun jgħid ego. Too many things, Mel. Too many things. I know. More, too many things. Forsi jinna, forsi tant kemmu tajjeb hemmhekk li kulħadd jagħmel game over. Jista' jkun ukoll. Kelli diskussjoni ma' Carlos last week. Back to what I was saying, għax it's true, I went to different things. The medium, inti għandek il-frekwenza tijak, unbat għandek il-frekwenza taħħom. Allura, she raises her frequency and she meets them. Issa jenet nuża ħafna affarijiet Crash course data 40 minuta. Bla bla. Issa, huwa importanti ħafna li meta inti tmur għand medium, mela a person is either open or closed. Open, closed. But she's learning how to open. Le, zom, għandek zbal. Open to freaking everything. Selective. All right? But still closed. That's good, għax selective. Anke to mediums kont closed fil-bidu, meta ma branka closed għaltlek.
Le, zomna, rejn montat medium qablek taħal ormi mort qabel kont naflili. Le mandu xaqsam. Iva, selective. Kompli. She lets Sanajlek. Jena nibżaħ. Jena open, jena kull medium li Miranda tajd li lami how open you are, how beautiful, għalfej beautiful, għalfej open. Inti jekk għandek tappu għandek bżon l-ilma. U tiftaħ. U joħroġ l-ilma. Ħat l-ilma. Issa jekk hemm l-ilma fit-tank imma t-tapp magħluq u ma tistax tiftu. Ħadd jieħu l-ilma? Le. Mek inti ħadd murant medium hekk. Issa jekk noqodlok hekk jiena. X'body language qed intik? Isek qiegħed l-iskola. Mawġa, magħluqa, I'm closed. Fimt? Imma inti jekk ħadd murant medium u tirti jekk ant medium u ħanaqbada. You have to understand that if you are a proper medium, you have nothing to prove. Jina lilek ir-reliġjon tagħna, tajjeb, Christianity. Aħna ma nħares lejn bħala reliġjon, suppost. We don't try and convert everybody to our religion. Mux hekk? We mux ta' bil-fors, inti l-Koran, il-Bibja bil-fors. We allow people to believe what they want to believe. A proper medium is not out on a mission li lilek. Ħaġġalek temmen. Xtambik, tittemmen qalbi, emmen, ma trix temmenx. Ma jek ħatoqot iċċempil li biex taqbadni, tajjeb, chances are that you will be so closed and you're going to come from such an aggressive angle. You must not go there with an agenda. Fem, kelli xinajt matnej. Imma ħatmani, jena dik oħra per eżempju, din kien ikolli din il-xisima, at the end of the day dal-bnidem uman. Jien kemm il-darba kelli argumenti jaħarqu ma' qassis, għax jgħidli li qabżitlu ngħidġu qalbi le, dak ma jmissux taqbiżlu, dak bniedem talla. U għammi tgħidli ħej, dak bniedem, full stop. So, l-istess medium għandu gift, jekk ħatmur b'aġenda to challenge, il-bniedem dejjem is gonna go on the defensive. Issa, meta tmurant medium, jekk tkun open, u jiena għalek, I know, fatt, ġifir, jiena ħosni blessed li għandil din, għax I would trust, who she trusts. Jiena bniedma li we all have our blessings and we all have our handicaps, okay? Certain handicaps of hers, I help. Certain handicaps of mine, she helps. F'dal kas, I have a handicap illi ma nafdax. Meta li jiena naf li open tafda, jiena mmur. Sewa, u meta mmort, I was, kiku għat dispjaċini. Tnejna. Skont min. Għax mbagħad, id-din, ovvja, jekk tipprova kull platt. L-ġetta zaqqa taqbat lila, ma qabdi daw ġetta zaqqa għandina musta tikol minn dak il-plat. Kien qal, jesu. Sewa, so Iva. Imma. Tnejna u Malta. Li esperjenzajtum Jiena tlieta. Li naħlef fuqhom jiena tlieta. That they are not fake, that they are good people, mhumiex nista' xitan ġieħ kemem. Mhux ta' xitan. Ġieħ kemem. Dak huwa don talla, jiena li don talla. Tanti close tiegħi li mhux ħanajdlek qis ommi, imma Isazzija li vera nħobb, you know. Tistax ma tħobbix. Aqqas nista' nibda. Ngħidlek id-detta. Per eżempju. Ibda, għajdu storja. Per eżempju, mort darba għatla, hello, tamillek, there's a man. Għallek għaw sabiħa. Għalt li għandu tuffiħa. Għalt li għet jitmaħħa l-zimel. Kien għadu kif mit, tsiju tijaj li jiena dan tsiju tijaj forsi rajtu 3 darbit fajti. Asja? Tajjeb. Nejxu fl-istess pajjiż, imma maħniex close. My memory of him is dak kellu żwiemel ta' tiġrija. My memory, il-memorja tiegħi. Moħħok ma. Memorja tiegħu huwa nitimaw iż-żiemel it-tuffieħ. Jien m'għandix idea xi jeklu żiemel, ma fimt għatilla mi, għatazziju. Mbagħad għalt li għalfejn et jorini, għalt li daw il-kpipel, għalt li l-ħodor, għalt li that they were, għalt li on St. Patrick's Day. Għatax Patrick jismu. U minn daw, għandi ħafna.
Ma morta għanda ta' Iġib meta ngħidlek ħafna xi mitej. Jien morta għanda milux l-istess waħda. Best friend tiegħek medium fettejt. Xi mitej. She is quite a good friend. Issa mort minħabba tija u x'ma qaltlix li ma tistax ma tistax qed tpinġija qed tpinġija tajlek u di. Tinsiex li qatt ma tkun iltaqat magħhom u fuq in-nanna fuq in-nannu. Mela jiena morta għanda ta' di milux fuq an old lady, dressed nice, whatever. Why is she throwing oranges? Okay, why is she throwing oranges? Why tekin? Għatli why? Oh no, lallu nanna. Lejliet! Kont titkellem Melin, u għatlu I wish my nanna comes, għatlu whatever, u nitkellmu, u għadeb ġejn l-ser. My nanna was funny, konna jillu, għatlu, well, I used to tease her, I used to make fun of her, kon nidħol id-dar, alright? U kull ma namel le. Zbiħ l-arint nan. U tamil, hu wahda, ktar palik, hu wahda. U kotni hu wahda. U naf, u għet Nikola bil-mot naf li ħatajt li, tajba hu oħra, nanna ek. U għet najdlu dil-istoria lejliet, għet najt l-istoria l-lin tal-larinċ. Poġġi bil-qeda. U għet kellimni fuq lem u fuq this woman, why is she throwing up the tsejrek? All right, the table's full of oranges. U jien minnara xej larinċ, ġifiri. The table's full of oranges. Ista jkun li dan nis jittepjaw ġol kuxjenza tijak. U issa jak jittepjaw fil-kuxjenza tijak. Mux tajjeb u kolja. Kif qed impressjonanti jew? Kif qed tara viżjonijiet tal-kuxjenza tiegħi? Le, ġest qed tinsax darba kont qed nara programma x'dit kont ħadd f'Rabbit Hole tal-ostja fuqha. U kien hemm bidejt li daw jistgħu jittepjaw ġol kuxjenza. Kif kienet taf biċ-ċurkettu jien le? Le, issa jiena meta mill-Talk to Me, aħna din nitkellmu, kelli season ta' 26 programs, mbagħad is-sena ta' wara kelli season ta' 13 programs, jiġifieri din nitkellmu f'kull programm kien ikonna 2 to 3 readings, jiġifieri jekk tagħmel il-multiplication malajr għandek xi mit reading. Jiena poġġejt ħdej mara u rajta tagħti about 100 readings ta' nies li qatt ma ltaqat magħhom. Jiena minħabba din l-esperjenza tiegħek kif tista' ma temminx. Mhux hekk namluha. Kif tista' ma temminx. Naf ma Kif tista' ma temminx. Ejja bomba, oġbitni catchphrase tajba. Kif tista' ma temminx. Għax esperjenzajtu mbagħad jiena kont mort l-Irlanda niltaqa' ma' James Van Bragg li huwa one of the world famous. Top, Dav James Van Bragg fuq il-UK Living. BBC, kellu program kull-jum. John Edwards, fimt, u James Van Bragg is an international. Intqajt miegħu mort workshop. Għamilt workshop miegħu. Mort għamilt 4 ijiem workshop miegħu u and everybody has kulħadd għandu don, gift. It depends how open it is, jekk trid tmur hemm. U ġifieri u jien għandi you know, it's like għandi ċertu nies. Għandek wieħed siħaw. Imma fuq per eżempju ħafna nies, per eżempju meta mort għand li imur għandha issa biex you know tagħmel ir-Reiki per eżempju, mort għandha. Tista' tispjegana Reiki is ġisimna kollu enerġija. Ġisimna enerġija. Andrana tista' tispjegalek b'mod xjentifikament. But it's not the purpose of the exercise. Exactly. Imma scientifically, we are full of energy. An atom is empty in the middle, it's energy. True or false? 100% true. So we are energy. Jien meta kont żgħira ta' ma nafx għaċċaddejt minna. Issa kompli fuq ir-Reiki. Kemm kompli fuq ir-Reiki mbagħad ngħid. Kompli. Lex m'għandux jaqsam. Anyway, mela, ir-Reiki. Ir-Reiki x'inhu? We are energy. And we flow. All right, minem, alaw. Tweġġa. Jew għandek l-istress. You block. Once you block. ċertu stressijiet, ċertu fears, ċertu rabja. You store it inside your body. In different places. Għaw min ibatim il-migraines. Eżatt. Għaw min ibatim zaqqotu ġaw, għaw min ibatim daru. Issa Reiki is
A form of energy healing, where meta inti bħala persuna tittappja fl-enerġija tal-persuna l-oħra. And you heal them, so you create a passage. Jien niftakar, kont mort. Tipo tal-placebo effect. Le. No, placebo effect hija qed intik pinnola tnajdlek li qed taħdem, però dik qed iġġalli l-moħħok jemmen, di differenti. Di hemm enerġija. Ma dak podcast ieħor nitkellmu fuq kemm trid. The Law of Attraction and the Secret. Il-Marelli. Għax hemmhekk inti għandek serje Andrea Melini. Għandek, hemmhekk nistgħu nitkellmu wkoll fuq positive thinking, affirmations, gratefulness, being appreciative. What you give is what you get. Issa, meta mort għand dil-persuna, tajjeb, għatnajlek jina u di too much għanna, ma di interessanti. Kont għadni kif tlift it-tifla. Tajjeb, jina I was pregnant u ta' 5 months tlift it-tifla. Ironically enough, it-tifla tlifta fil-weekend li kena nibdew il-filming ta' Talk to Me. U jina esperienzajt ġifiri titlef xaħġa vera l-qalbek, għaxina kont għadni ma sperjajġ dak l-uġieħ li meta tlift it-tifla jena ġima wara mort nifilmja. U kont ħafna iktar sensittiva lejn in-nies għax ara minn xiex kont għadni kif ħriġt. U mort għanda. U ma t-tiliex għalfejn ritt ir-Reiki, niftakar kont mort għand sponsor għand dal-ispa għal Talk to Me u meta saret taf l-owner tal-ispa minn xiex għaddejt għalt li ejja, għalt li ħanlaqqak ma' persuna. U edha fil-couch, ġitek fuqaw, għalt li your ovaries għalt li haven't healed, għalt li did you lose a baby girl? Fimt, yes, she's here. ħan waqfekaw, għaxawek, this is the point where minnet jisma jgħid crap. Aħna nemnu li jek tibla pillola u mux nemnu għax narawa tibla pillola antibiotic, okay, and you heal. That is a chemical going into your body, reacting with other chemicals in your body and calming them down and killing the chemicals in a bacterium and making it go away. Chemical plus chemical, carbon plus hydrogen plus nitrogen plus liħor plus il-phosphorus plus psh. Dik nemnuha. Those are atoms. So are these. These are electrons, man. Yeah, no, jekk jiena I'm that open li l-electrons tiegħi jafu jivvibraw. Because it's a gift. Ommi taf tpitter iktar minn 90% ta' Malta. It's a gift. Għaw min jafikanta. Għaw min doqblu dit. Analist, tifqa kulma. Sewa? Forsi l-gift tijaj għaweda. It's electrons, man. It can heal you too. Placebo, you just said it. Your own brain, and this is... Mela tajjeb, mela xem 7,000 tezi minn dak il-dak u dak il-scientist u dak il-scientist li jemnu and it's certified u rebaħ ma nafx kemm il-Nobel Prize nemnuha. It is. You're taking sugar. Your brain's telling you I'm better. Suddenly, 60% of people, because the other 40 still are not better, but the 60% who believe this crap, who are open, but other people call it, I believe this crap, that was 60% he healed, man. Louise L. Hay kella cancer, yeah? Louise L. Hay hija persuna li jiena u Andreana, oh my God, but we're going somewhere else. Louise L. Hay, jiena ħajt inbidlet, meta rajt il-ktib ta' Louise L. Hay, you can heal your life. Anki tija jinbidlet. ċertu proxmu li mbagħad tal-ildi wkoll, tani ktib għalli qrada. Imma jekk ngħidlek 3 tim wara ħajt tibdit tinbidel, I'm not lying. Timbidel, ġifri phone call started happening. Louise L. Hay believes that disease Fitxa, Louise L. Hay is dis-ease. Honest, dishonest. Stenna. Is disease issa. Importanti ħafna li ngħid. Importanti ħafna li ngħid li m'iniex qed ngħid li nġibu l-mart kollu aħna u t-turtana. Tajjeb, all right? Importanti ma nixtieqx nifhem. There's also genetics and there's also the atmosphere and the people around us and what we eat. All right? Ħafna affarijiet. Pero she believes that disease is your body that is not at ease.
She was raped, and eventually she got cancer in her uterus. Uterus or ovaries? Uterus. Okay? She had to have an operation done. She practiced... Dal-law of attraction qed nitkellmu issa. She practiced positive thinking, okay? Affirmations. Il-lejl ta' qabel kella tidħol fl-operazzjoni, għamlula reġa l-X-rays u l-MRI u dal-kanser Sparixxa. U she lived till 90 something. issa mietet milux. 80 xi ħaġa. Għadna żbdejna ta'. Għadna qasbdejna Anita Morġani mur fittex il-ktib tagħha u tista' tkun workshop tagħha wkoll. Hija persuna li jekk taqra l-ktib tagħha di bażikament kienet cancer fuq cancer fuq cancer fuq cancer, ġifiri marida mejta fis-sħodda. She had an experience fejn marret to the other world. She experienced 1, 2, 3, kienet taf li ġiħuwa mill-ajruplan. Tat-tabib, tiftakara tat-tabib jismu. Ejja, inti tiftakar iktar minn. Maċina l-ismijiet stejjer ftakar. U insomma, to cut a long story short, din kif marret f'dil esperjenza tal-ħajja l-oħra li għadin nitkellmu fuqha. She came back, ġifiri she was lost consciousness, she was unconscious. She came back and in 3 days jaqbad nil-bart. She was healed. Din hija persuna ħajja. Provata. Ħajja l-lum. Jelle, provata, ħajja. Din, miex qed tivvinta li kienet ma tiflaħx, miex qed tivvinta t-testijiet, miex qed tivvinta l-cancers, miex qed tivvinta. Miracles happen ta'. Miracles have happened. Isma, mux xettiku. Batem it-tabib li. Jien forsi nikkontent għandaħħa subajja fil-ferita, per eżempju, Mirko jrid jagħmelu dissection. Fimx irid ngħidlek. Iva, Mirko aktar xettiku minni. Mirko meta jrid intuħ number? Meta jrid intuħ number nibatu ħandal di? Imma dawn huma affarijiet kollha differenti, hemm tabib ieħor u mbagħad ngħidlek x'ismu. Li dak kien tabib xjenzjat u iktar ma konċenzjat in. Nela, u beda u kien għal-bidu kien jibża. Imma insomma, let's not focus on that because there's so much to say. Vera. Aħna we're very involved. Plus, we're very, hemm ħafna, għax inti meta dik il-kattiverja u din jekk forsi qed jisma' xaħat li missier jew xaħat. Jiena nħoss li ħlejt ħafna ħin f'ħajti, nobdi, nibża. Jiena kbirt f'reliġjon. Skola ta' sisters, Marelli minn dawli ma tagħmilx affarijiet qabel tiżewweġ, ma tagħmel xejn. Ma sorijiet. Imminti rebel, jiena kelli best friend oħra, ħafna ħbieb. There are some people who are rebels and there are some people who are not rebels. Does not mean that these people who are not rebels are not thinkers. Jiena I feel li my thought process kien maħnuq dak iż-żmien. Meta bdejt wow, kelli bżonn kemm Alla ħalaq terapija biex naċċetta l-fatt illi qed nara xi ħaġa hekk mhux hekk, għax imbagħad tibda tibża illi meta tara xi ħaġa qed tidneb dak dnub. U toħnoq ħafna t-tots tiegħek, mentri għalars nibda bit-teorija li għandi fuq joħonquk biex toqgħod kwietem ma tċaqlax and you don't flourish, but anyway. Dal-ħalet nibża li jitfawna l-ħabsu. Le. Għaw ħafna nies, għaw ħafna nies thinkers. Le, ta' jiena ma nix kontra l-Knisja. Ħanajdlek x'inhi, ħanoħodlok daqsxejn il-mikrofon. Jien minix kontra l-Knisja, jena pro ħafna tal-Knisja, jena għadni mur il-Knisja. Rari? Eżin il-reġjon. Imma nżom ċertu, għaxina li għal-Knisja immur ġo tempju għet inkellem dik l-enerġija li nemmen fija. Call it Jesus, call it Mary, call it God, call it human, call it him, she, pronoun tija l-ostra trit ma interessanix. Inti il-mindset tija huwa li hemm xi ħaġa. 100% hemm xi ħaġa, edha ġo fija, da skemm edha ġo fik. Ma interessakx u jekk trid namlu podcast fuq kif edha ġo fija, edha ġo fik. Oh my God, don't go there. Issa, pero jiena nemmen illi palma ommi kienet beżżani mill-boogeyman biex ma nitlax fuq għax jafna qattaraċ. Vera? Mela. Titlax fuq il-bejt għax jiġi l-boogeyman għalik. Vera. Mela, because it's easy, Mel. Jessica! Ismaħħa, ħanajlek. You could have traumatized the girl. She did. But I never fell down the stairs and I did not die. So
So mission accomplished għax baqgħet ħajja. Ma kienu xejdulek jekk titweġġa kompletti. Ommi jekk kienet, ommi m'għandix xingerger, għax ommi jekk kienet tafek għamlet hekk, so good for her. U qatt ma waqajtu t-taraġġ għax qatt ma tlajt fuq. Il-puntu dan, il-Knisja tagħmilek l-istess ħaġa. Nope, don't go there, don't go. Why? Because then if you go there, all right, you're open to anything. I believe that entities exist, energy exists. Daqs kemm hemm il-matter u l-antimatter li nafu bihom scientifically, there is good energy, bad energy. Jekk ħatmur tiftaħ dak il-bib, jaf jidħol it-tajjeb u jaf jidħol il-ħażin. Ma nemminix jiena. Le, mhux ma nemminix, għax jiena nemmen ħafna fl-exorcism. Però smaħħa, iqaf minuta. Jista' jidħol it-tajjeb u jista' jidħol il-ħażin. Imma qod attenta x'tajt. Iqaf minuta ħanajdlek. Because a lot of people might start to think might start to think that if you go to a medium qed tiftaħ il-bib for bad energy. Ħallini ħanispiċċa sentenza. Kompli. Kont qed ngħidlek, jaf jidħol it-tajjeb, jaf jidħol il-ħażin, okay? Però daqs kemm hemm raġel li ħajarani paċevelu jiffansjani toħroġ miegħi, jaf ikun hemm raġel li jarani paċevelu jrid jagħmel ċertu affarijiet. So you have to be careful. Some people just don't send their kid to paċevil and tell them it's a place of sin. It's not. Some people just say, ma jeżisti xej. You're lying. Not even the church tells you, ma jeżisti xej. The church tells you it's a sin, it's bad, ovvja, to protect you. Because, let me tell you why. All of us, maħniex imrawmin biex naraw dak, għax isek tkellem, in-naċ kif jgħid hija. Allura n-naċ ħer tħallihom safe, ħajbqgħu ħajjin, ma jfissirx li ma jeżistix da, like hekk jeżisti. Kollu, dawn l-affarijiet jeżistu. L-erwieħ, il-soul, your soul, the Bible, the angel talks about the angels, the Bible talks. L-arkanġli, these things exist. Aħna nemnu ħafna, per eżempju. Call me crazy. Fl-anġli. Per eżempju, jena nemmen, alright, imma il-Bibja u l-iskrittura jedin outdated, iridu refresh. Le, u l-waqfek hemm għax imbagħad hawnhekk daħalt fil-klam tiegħi. No, they're outdated or they are old. Iridu refresh. Iridu refresh. No, guys. Flok il-kelma angels alieni. Le, they're not alien. They're not alien. Le, daħlu mid-dinja minn dimensjoni oħra diġà. Le, ma zom. Immanki l-ħabiba tiegħi li hija Franċiża fuq l-email tagħha għandha miktub alien hawn Malta. Skont kif Franza la Malta aliena. Eżatt, ma skont kif qed tuża. Let's scientifically do this. Skont kif qed tuża l-kelma alien, jekk inti l-kelma alien qed tuża bħala xi ħaġa li mixjina u inti, mela l-anġli alieni. Qed tifhimni? Le, yes, but you're wrong. I'm sorry, għawek ħajkolli ngħidilkom, even għandek raġun. Għandi raġun fuq kif qed nuża il-kelma. Brava. Il-ħabiba tiegħi Franċiża, mhix aliena, hija mara Franċiża. Imma kellha miktub fuq l-ID card alien. Imma li inti l-anġlu tajdu alien, dawk huma aħna il-kunċett tagħna meta mela if you go to a dictionary, alien means different to you. But you're an alien to me, sorry, għax inti differenti ħafna. Jistajk umma. Mux hekk. Nista' nitkellem minuta. Where are you? Ġodin joħra. Fuq alien. La għax inti alien ġej mid-dinja oħra f'din id-dinja you can perceive him għax forsi ġej minn pjaneta XYZ. M'għandux għalfejn This is not pjaneta. M'għandux għalfejn jiġi minn pjaneta oħra. Jista' jaqsam minn dimensjoni għall-oħra. Jista' wkoll. Mela kollu kollha alien mela. Inti taf għax imma naf. Dak ġiġa alien, jiena għalija pereżempju. Viva. L-affarijiet supernaturali, pereżempju meta xi ħadd jgħidlek rajt figura stramba. U alien inti għalik qed tara. Skont kif tkun il-figura mbagħad, jekk ikun hemm tip ta' element ta' dawl, ngħid hu alien. Imma ħanajdlek hawnhekk mhux qed naqblu. Dejjem hemm f'aliens ukoll, Imma inti hawnhekk qed titkellem fuq kelma. Kelma. U għed dik il-problema. We get lost on a word and we miss out on the whole concept. Mhux hekk. Which is jena mek nidbaba. Inti titajdlu alien, jena tnajdlu anġlu. Mbagħad għandek figura li tara, jena ngħidlu ghost. U inti tajdlu anġlu. Mbagħad inti tajdlu alien. But I believe the anġlu is closer to the energy I call God than an alien. Yeah, of course. All right? That is why I will not accept you saying alien. Għax alien jiena tal-lim tad-definizzjoni jekk. Angel is closer to the energy that I call God than
than the alien who comes from space or another dimension or the past or the future, because even that's an alien. Isma, nitkellmu naqra fuq ir-reliġjon, għax jiena l-iktar ħaġa li tittikani tajjeb fuq mediums u kif xi kultant naraw il-mediums hija din il-ħaġa ta' ħallihom riqdin, tqajjimhomx, tkellimhomx. Xikun ngħid, isma' guys, intkom tafu li aħna insegu reliġjon fejn nemnu li l-Madonna derila Anġlu u din inqabdet ila. Hemmhekk nemnuha. Fimt, nemnuha, inqabdet ila tajjeb u dan it-tifel tagħha għamel ħafna mirakli, il-Lażru qajmu mill-mewt, il-ieħor ta' he gave him back vision, daw kollha nemnuhom, mela daw mirakli li għedin nemnu. U mbagħad miet, salbuħ, u mbagħad tela sema. L-ewwel qam, mbagħad tela sema. U tela sema. U mbagħad der lill-apostli. L-ewwel der l-apostli mbagħad tela sema. Ħanoqgħod kwita x'tkellimt ħafna kontra daw l-affarijiet. No, imma jiena mhux qed ngħidlek kontra għax jiena min jien biex ngħidlek. Le, mhux hekk, just offrejt my humble opinion. Biex ngħidlek vera jew mhux vera. Fimt, jiena minix assolutista. Minix persuna assolutista. I'll give you some advice. Ma tistax tkun assolut, għax int ma tafx, daqskemm naf jien. Jien ma naf xejn. Jekk inti, jiena anki an atheist għalija, you are being, x'minna li klient taf kollox, ġifieri taf biċċerti ma jġisti. Ma nafux. Li naf. Tala, xbibin, tajċ le, għax inti moħħok daqsek u minn moħħok daqsek, kemm tuża minn moħħok għan? 8%. 8%. Ma nafu xejn. Mela tajċ, dak le. Open to possibility. Open ħafna l-possibilitajiet. Imma xorta, tajċ, mux vera l-Anġlu der il-Madonna, mux vera, għax ma taf. 10 sekund. Tant il-reliġjon, shut us up, like when you rebel against a parent who tells you don't do this, you grow up to be, oh, F it, I'm doing everything. This is what happened. To try and protect us, our religion, okay, probably all the other religions, to try and protect us, our religion has shut off, don't do this, dak ħażin, that when a person starts to half think and see sense, jisplodi kollox, u kollox ħażin mbagħad. And it is sad, because if we sit here for longer than 45 minutes and we have 3 weeks to talk, we will both end up agreeing illi Iva, l-istorja ta' Kristu tagħmel sens. Jien bdejt tifla kwieta. Ma tagħmel xejn sakemm ħajt inbidlet meta separajt u f'daqqa waħda sirt midimba. As if ngħiduha issa. As if jismawni issa u jitqu. Orilhom fit-30s di. Andriana telqet ir-raġel. Iva, minuta, mux dak il-punt. Il-puntu, illi f'daqqa waħda, il-moħħ ta' dil-bniedma kellu jibda jaċċetta li l-nifsi li jiena waħda minn dawk il-midimbin li telqu raġel, alright? Oh, I had to deal with the fact that I was still a good person. Terapija wara terapija, bibji wara bibji. Snin, 15 sena, 17, 19 years later, I came to terms with the fact that I'm still a good person. I still believe in God, and all that I learned in the Bible still makes a lot of sense, but from another perspective, where doors are actually open, not where doors are closed, u ma tista' tagħmel xejn. Jiena u inti, teknikament, ma nistawx nirċievu the Eucharist. The Holy Communion. Għax jiena għadni miż-żewġa skont il-Knisja, għadni miż-żewġa l-ewwel raġel tiegħi li żewġ ta' 26, separajt ta' 27, illum il-ġurnata inħares lura u ngħid. Ħajja ta' kif għaddiet. X'kont qed nagħmel, tifla. Jiġifieri jiena għax għamilt żball u tifla u tgħidli ma stajtx ħadd l-annullament, ngħidlek iva mal-annullament xi 7 snin, ma nafx kemm flus. Tajjeb li ma kellix dak iż-żmien. Inti għalfej għandek tħallas għall-annullament. Għalfej, waqafkom hemm. Għalfej għandina annullaħ. Jien l-ex raġel tiegħi, we refuse to annul it.
We refuse to annul it because we still love each other till today. Aħna good buddies. All right? We're like brother and sister. Oh, annulling means it never happened. Like hell it never happened. When I married, I was so happy. I wanted to marry just him. 2 years later, I wanted to leave. And we're still good friends because jien u hu għadna ninħabbu minn qalb sal-lum. So annulment is not for me. Jiena mort kontra, għax jien taf kemm kelli ħbib jgħiduli, għax ma ġibx l-annullament pupa, forsi titla l-ġenna. Oh, shut up! Ismani, imma zom. Issa l-Knisja tgħidlek, tajjeb jiena u di ma nistgħux immorru nirċievu is-sakrament. Però jekk tmur issib qassis, jgħidlek inqarbnek u le qalbi mela mhux ħanqarbnek. Kemm il-darba. Jiġifieri jiena li qed ngħidlek huwa faċli għalija ngħid kontra l-Knisja għax il-Knisja ma tħallinix. Imma il-qassis. Knisja għal-massa titkellem. Il-qassis lili x'qalli? Mixtejn. Barra jew qalli u mela ma tistax tuħu s-sagrament. Imma sfortunatament hemm ċertu regoli li huwa daqsxejn diffiċli tbiddilhom. Jiena għalhekk nibqa' mmur il-Knisja. Jien nibqa' mmur il-Knisja. I still hear scriptures, but now when I listen to scripture, I hear it from another point of view. U għaw min jgħidlek, proset, id-dawara kif tritint. Le, Xorta, mintix mhux id-dawara kif kulħadd tritint. idawwara kif irridu. Mintix id-dawara kif tritint. Life is all about enjoying the journey. Mixek? The Bible is all about... Buy the ticket, take the ride. Exactly. The Bible is all about telling you how to enjoy the journey. Nitkellmu fuq ir-reliġjon. Isma, zom. mediums The ma Bible is nitkellmu. all about telling you how to enjoy the journey. Interpretation is all about a few people up here keeping all the rest down here. So they messed it up. Kemm jaf kisrek teacher meta tkun tifel jekk jgħidlek affarijiet ħżiena. L-istess ħaġa. Pero if you read the scriptures with an open, li jien ma nafx naqrom with an open mind, I'm still growing that mind. Bħalissa naqra fuq the only God is I am. X'tfisser il-kelma I am. Allahu, m'għandi btit nagħmel xejn ġi nitlaq minn hawn ħammur nkompli nisma'. Dak it-tip ta' eċitament għandi fuq għall-biċċa tax-xogħol. Once you read the scriptures with that kind of mentality, then it starts making sense. Because the Bible is all about how to enjoy the ride without creating problems for other human beings. That's what the Bible is about. Jien vera open għal ħafna affarijiet. Jien smajt ħafna tiegħek mill-podcast, ma nafx qatt ma smajta. Tfajla ta' dak. Sawa, naħseb li hija l-unika esperjenza li 100% ibħal tiegħi. Sawa? Ġifieri li hija reali għax ċertu dettalji ta' tomli. Imma x'esperjenzi? Jiena nfittex punti. Fim pereżempju, alright, naf x'inhu mal-key points. Jekk ma jaqblux il-key points, mhux għax jiena prużuntus. Imma fuq xi qed Għax jien nimxi titkellem. fuq daw il-lines, fuq kollox. Jiena l-fenomenu għalija, kollox f'daqqa, kollox hemm correlation. Jiġifieri spirti aljeni, Naqbel. poltergeist, Kollox kollox exist. Naqbel qiegħed jiena. ġoxel waħda sawa jista' jkun oġġett wieħed qed jaħdem juri wiċċu bħal ħafna affarijiet, jew jista' jkun ħafna affarijiet qed jaħdmu għal oġġett wieħed. Sawa? Il-konklużjoni hija tiegħi li aħna bħala bniedem l-iktar feeling li ħossu huwa s-sofferenza. Sija meta titlef xi karta tal-futbol jien nafaq għal-madonni jew ħbat, kull tip ta' sofferenza sal-li ċkan waħda. Allura aħna qegħdin ngħixu ġo simulation, this simulation Ara. tiffidja minn fuq is-suffering u s-suffering titma' lil da server. Ok, u di għana jgħidilek oħra, The Matrix kemm il-darba rajtu men, għax jiena rajtu xi 4 darbit kull wieħed. M'għandux x'jaqsam il-Matrix jgħidik plain, il-Matrix huwa xi ħaġa differenti. Nitħana jgħidlek xi ħaġa wkoll imma di għax inti jien tas simulation Bħal naqbel Free Guy, naqbel. Sakar li konna Free nitkellmu Guy. fuq Free Guy. simulation. Frigaj, inti dak li Le, titkellem. total recall. Jew tarrik. Ewwija, mhux hemm għalfejn. Anke Frigaj, anke Frigaj mhux hemm. Free Guy ma kienx ta' vera. Ma mhux hekk qed jgħid. Issa mela, biex tkunu tafu We're a eżatt, jekk simulation. tidu taraw You're a film. simulation. Jekk tidu taraw film fuq hekk. Everything, everywhere, all at once. Yes, għalli biħli. Dak, jispjegalek x'inhu jiġri. Imma Spjegalek ideja ta' x'inhu jiġri. Edea. Jiena, Ta' xi ħaġa. jiena li dejjem li għadni kifat 10 minuti ilu, I am open to everything. Najdlek di. Inti għatqatta ħajtek. Tħabbat rasek mal-ħajt. Tipprova tiddeċidi jekk inti vera realment hawnhekk
jew simulazzjoni, jew ħad tipprova tqatta' ħajtek tgħixha bl-iktar mod li lilek ittik pjaċir. Iġifieri jiena minix mhux ħanorqod il-lejla għax ħanoqgħod naħseb jekk jien simulazzjoni. Jien probabbli jew hekk hemm l-aljeni. Għax at the end of the day, daw il-ħsibijiet tiegħi kif ħajbidlu li Ma dik il-differenza bejnek. Ma nista' madwari għas nitkellem fuq is-suġġett. Imma smani. Letteralment. Inti ħatajdli minti jekk taħseb imma ma tagħmel sens se jekk tagħmel lejl imqajjem. U toqgħod taħseb jien simulazzjoni għaliex ħadd biddillek fajtek, ħadd ġennek iktar. Issa, what is the purpose of our life? Jiena nemmen that the purpose of our life u jiena di għadna kif ġejna minn Amsterdam fejn morna event ta' jumejn fil-Bibja hemm miktub. Korreġini. Ask and it is given. Right? Issa. Fate can move mountains. Fate can move. Ask and it is given. Dawn huma kolla, ask and it's given, xiġifieri, ask and it's given, aħna ninterpretawa, itlob il-lalla, l-alla jtik. All right, itlob l-alla. Issa, aħna morna course, workshop, fejn hawn il-mara, jisima Esther Hicks. U kella raġel tagħha jismu Jerry Hicks. Li dan darba alla ejja namlu meditazzjoni. U di tagħmel il-meditazzjoni and she channeled, an entity, spiritu, Alla, laqqas irid ngħid spiritu għax. No, a higher wisdom. A higher power. A higher wisdom. Jismu Abraham. Not one person, not one energy, a group of energies. A people who she refers to as Abraham. Pero meta titkellem fil-fatt i tajt we. Allura i meta titkellem, mhix qed titkellem Esther, she is channeling Abraham. So qed titkellem Abraham minn ġofija. Kurzita, kemm jiġifieri din daw in-nies li qed ikellmu lilha? Ma nafux, they're an entity. Daw l-entitajiet. Don't be a snob. It's not just humans. We're talking energy. Tippruvax, don't dissect. Don't ask me how many. Għax mhux ħanajdlek 5. Issak ngħidlek 5. U qed nivvinta. U ngħidlek 10. X'differenza tagħmel? Hemm differenza, ħanilek għax pereżempju kien hemm wieħed Indjan kienu jkellmuh xi 9 entitajiet u da laħaq meta ma tix inta Kristu. U għadhom salhom il-ġurnata ma jafux kif il-lostja wasalu konklużjoni għalihom, ġifieri għalhekk saqsejtek. An energy, you can call it 1, 5, 7, an energy. Jiena, kif konta taj, jien ma nintilifx fl-irqaqat. Għax jiena li dawk irqaqat, you always have to see the bigger picture, issa kemm wieħed, jew 2 jew 3, jiena laqqas biss taddili f'moħħi dik il-mistoqsija, jiena jaddili f'moħħi li jiena kont bil-qiegħda. L-informazzjoni li tik. Eżatt. Issa jiena pereżempju ġejt lura d-dar. U xonna, qegħdin hemm. Beda jgħidli pereżempju ma xi could be a con artist tu, għalli din, da bażikament kien 4 sigħat u l-għada 4 sigħat waqafna 20 minuta, con artist tu, għalli taf x'għandha tajt. Le, għax daw fl-4 sigħat bażikament she picked people from the crowd, isaqsu għal-mistoqsija tagħhom, jitkellimhom, imma il-mistoqsija qabel ma beda dan l-event ta' qudiemna daret fuqna u qaltilna kull mistoqsija li għandkom ħadd irrispondi. Vera? U kull mistoqsija li kellna irrispondita. Għalfejn, għax inti in that place you are there as a consciousness. So as a consciousness, Abraham knows who to pick because they have a question that which is applies going to everyone. Apply to 90% of the people, if not 100%. So everybody walks out there satisfied. Issa inti ħatajdli di forsi kienet qed tivvinta u ngħidlek jekk kienet qed tivvinta dil-mara genuine għax ma tajtx kelma waħda barra minn postu, ma tajtx kelma waħda fejn tagħmel żball, ma tajtx kelma waħda fejn she hesitates. Di mhix xi ħaġa li tidħol on stage, come on everybody clap, let's raise the energy. No, that's Tony Robbins.
Tony Robbins. Tajjeb ukoll, però m'għandux jaqsam xejn ma' sopranaturali. Dak motivator, dak għandu l-action plan, dak in-nies jaf min huma, dak jażellilek għax tiġa jaf l-istorja tiegħek u ħajjagħmel show bik u ħajimmotivak. But this is something different. Meta konnem. And I said ask, sorry, and I said ask and it is given because her first book is called Ask and it is given. U bażikament it-talim tagħha huwa li inti aħna we have what is called a vortex and you launch rockets of desire, jiġifieri inti tajt jiena minn ħajti irritek u l-importanti huwa li mhux inti ħankun kuntenta meta jkolli dik il-karozza li inti you already start feeling appreciation for what you don't already have to bring it closer to you. The path of least resistance. Għaxek inti ħatuqot tirreżisti t-tot, jek inti ħatajt irritik il-karozza, iktar ma triddik il-karozza, iktar qed tibni ġo fik rezistenza li jekk dik il-karozza ma tiġix għandek, inti ħatkun imdejjaq. Allura inti bla ma trid you are increasing your resistance. So what are your thoughts? Kemm ħatkun kontent dik il-karozza jew kemm mhux ħatkun kontent jekk ma kollokx dik il-karozza? Which goes back to kind of his simulation. Issa, ħanajdlek din. Għax isek. I have to tell you this, għax baqat li f'moħħi u mhux ħatħallini jekk ma ngħidilekx. Inti qed tajt bis-simulation u qatt waħda illi the driving force l-iktar emozjoni li jħoss il-bniedem hija sofferenza. Jien nista' ngħidlek għandek żball, jien qed ngħidlek. Ħajkolli ngħidlek in my opinion għandek żball, but in my opinion. L-iktar emozjoni li jħoss u jibbaża ħajtu madwar għall-bniedem mhix is-sofferenza, it is love. Love can kill you. Wait. It is love. Love is the driving force behind everything. It's in the Bible, it's in the law of attraction, it's in everything. It's what makes you go. Suffering does not make you get up in the morning. The possibility of love makes you get up in the morning. So love is the driving force, just like il-meter u l-antimeter, bit-tajjeb u l-ħażin. Is-sofferenza hija xi ħaġa negattiva, xorta driven by love. Għax aħseb, aħseb f'kull moment ta' sofferenza li qatt kellek. Starting from jekk mitlekx l-asfur, jew jekk tlifx il-mobile, there is love associated or the lack of it to that bird or that mobile. Love is the driving force, not suffering. Alright, Vera, għandek punt. Mitlekx li... Iġifieri aħna we have to aim always towards love. Kull ħaġa li nagħmlu. Ara, as human. I promised myself li qatt ma nkun imdejja u infatti dejjem. Imma dik possibbli. Imma dik possibbli. Imma u kompli għamel li trid tagħmel u naqbel miegħek għax jekk dik il-ħaġa ittik imma inti jekk qed tajt pejjeb il-ħaxixa, meta tpejjeb il-ħaxixa, tiġix tgħidli. Persuna, you love them more, man. That's what makes you happy. Tkun iktar loving. So love is the driving force, not suffering. You run away from suffering. You run towards love. Metlekx li suffering huwa driving force. Suffering huwa l-food għas-server. Aħna nibbażaw l-imħabba. Love is the food for the server. If you give it suffering, it will give you suffering. If you give a server gives you what you serve it. Alright. Ejja neħdu kunċett tal-imħabba sawa. Kemm hawn minn vera jħobb. Il-bniedem tant kemm hu egoist li jkun l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa surviving. L-imħabba hija egoista. L-unika mod ta' inti tkun tista' verament tħobbi xagħat huwa jew l-uliedek jew il-ġenituri. Li tkun vera mħabba. U mbagħad hemm eċċezzjonijiet fejn jista' jkun tintaqa' ma' partner u tkun hemm vera mħabba. Sawa? Imma ġeneralment ħajkun hemm l-element tal-egoizmu. Anka fil-ġenituri. Imma mhux bil-forsi ma jekk intik present. Imma jekk intik present lilek. Dejjem egoista l-ħabba. Jekk intik present lilek. Qed intijulek. Mill-qalb. Mill-qalb. U ħaneħu pjaċir intijulek. Imma intijulek għax irid li inti tkun kontent. Imma what is the reward for me?
Is-sel egoistic. kemm inħossni tajjeb, jekk nagħti Anke l-flus l-karità. għall-karità. Kemm jinfaqa. Jekk jintajtek miljun, ferraħtek lilek, imma kemm qed iħossni Meta nagħmel faqajja. sija nisma' di, jew tagħmel sija tisma' lili, all right? U jien nħossni tajjeb, she's gratified because she's done something for me and she feels great and I do the same. Jien ngħidilha way don't thank me ta' għax jien I'm getting out something out of hearing you out. You know, everything is driven by selfish love. Love is selfish. Ismani, anke aħna meta ġejna minn hemmhekk Abraham, big entity, xi jgħidlek in a relationship. Għax qalulna hemmhekk, inti meta tidħol f'relazzjoni, u din jiena nemmina ħafna. Din il-kultura, mela, Ta' sofferenza. din il-kultura ta' sofferenza, Iġri lem. sfortunatament, Aħrab lem. ġejja minn soċjetà, mill-knisja, u fil-fattek tajdek il-knisja bati issa l-ħajja ta' dejjem bla bla bla. Repent. Jiena daw ma nemminx fihom, jiena bati, trid bati bati? tidbati f'did-dinja. Le, jiena ma nemminx li tidbati. Jekk tidbati, you have to, you go go ahead. ahead. No, jekk jiġi moment ta' dbatija, go ahead. Feel it because you need to feel Yes. it. But always aim for better. Mux, Mux hekk. oh, s-safitu, s-sambati. Le. Always aim for better. Always. Hija xissa jena dari u xissa jena s-sabloq ta' xissa xjaħt. Aħna, we are scientifically moħna tajjeb, aħna il-neurological pathways tana, sfortunatament, huma iktar għandhom. Wired. Spiċċa sentenza. Għetnejnek. Le, għax, per kontet najt xaħġa qabel u tliftni. Hemm tendenza, tajjeb, mela, positive, negative. Our brain huwa iktar inclined to think negative than to think positive. To think positive, we have to make an effort. Automatikament, aħna bħala bnedmin, we are more inclined to feel negative. Also, if you're feeling negative u tpoġġi bil-qeda ma' erba' tiħbieb u tibda tgerger, lanqas jgħaddu 15 sekonda li kulħadd jibda jgerger. So, being negative hija tendenza li aħna we're inclined to it iktar milli nkunu pożittivi. To be positive and to be motivated all the time does not come natural to us. So inti titoqgħod attent meta tajt ċertu affarijiet bħal jiena nixtieq ngħix ħajja dejjem pożittiv għax qed tikdeb lilek innifsek għax inti uman u tipprova dejjem imma xi kultant il-ħajja ħa tagħmilek positive, negative. U jiena dawk in-nies li jinżlu fin-negative u jilbsu maskla u bil-fors bid-daħqa fuq wiċċhom hemmhekk qed tagħmel ħafna ħażin. That's what I meant by suffer if you have to. Exactly. You feel it, you suffer. L-importanti huwa ma tibqax hemm u titla' l-fuq. Issa, you can do things. So if you're suffering and if you're in a bad mood, let's say you're in a bad mood, tlift il-mobile, you're in a bad mood. If you think a positive thought for 17 seconds, 17, tajtek numru ha, dejjem titessaqsinu. For 17 seconds, if you keep a positive thought, it will change your neurological pathway. If you put a smile on your face, automatically we have sensors in our face. All right? If you smile, we have sensors in our face that send messages to our brain and tell our brain, you're happy. You fool your brain, You fool your brain. It's a scientific thing. Jgħala ċabata l-ostja, kontet nibilaw f-sor miex il-satej manda. Kontiet l-isptar. Jena waqaft at the beep. Waħelt fil-beep jen. Fil-beep waħelt. Ma fimtunix xedi. Lajt xeba. Lajt ċabata l-ostja. Xis satej u nofsi xinkien nasna. U simbat il-daqqat nibilaw U kontet t-tmejjel, waqt li jattaqlaħħa. Le, wara. Għabar ma fant l-isptar pa jibġojn ta' Kristu. Alright, jgħin ħafna dak. Ejwa, ta' d-dolori għaddi. Jgħin. Nejjek, għatti ġiviri. Another day at the office. Ma tantx kif naqbad nejnek. Jaffettwawni l-affarijiet saru. Sirt iktar noħoda wara id-vjera, kultant ikun hemm affarijiet żiena bħal jien naf. Inħxiet il-magna tal-karozza. Spejjes. Jew jien naf tkun marida t-tifla, ninkwieta men. Dawk affarijiet. Le, dak fatt, affarijiet ħajġru. And you need to. Tlift il-mobile.
Nixxu jħor memx ta' Because there's a bigger picture. The bigger Eżatt. picture. L-istess ħaġa tnajdu. Lajċa ban u hija, dit mal-oħrajn. L-istess ħaġa tnajdu. Le, ta' jek naqla xeba. Le, oh my god, jek taqla xeba mela. L-ewwel Tilhom żaqs il-dan. L-ewwel għandek Mbagħad nirdu nagħtu xeba nmorru għalihom. Le, mux ħanaqla xeba. Nej, mhux dak it-tip men. Daqsek, memx ta' Le, ovvjament, you choose your battles dejjem, fil-ħajja tipprova tkun pozittiv dejjem, you allow yourself, jekk inti għandek dwejja, jekk inti għandek nervi, you allow yourself to go there. Jiena l-motto tiegħi illum il-ġurnata fil-ħajja saret jiena nemmenek, int ma temmenx hekk, ma importax, mhux ħaniprova nġelek. Temmen li nemmen jiena, jekk jiena rrid nikol bajda jebsa kuljum fil-ħodu. Tajjeb. Jiena naqbel mal-bajda jibsa. Ma mhux ħanoqgħod indejja ildi biex tikola. Mhux inti taf. Jiena nikola kieku dana tal-bajda jibsa tiġini filming bil-bajda jibsa. Tiġi riħat inti nostra. Mel, murkula bandoħra l-bajda. But no chewing gum. Imma what I'm trying to say huwa li jiena f'ħajti I'm not on a crusade. Anka dil-ħaġa li kull min jemmen u jibża jgħid għax jaħsbu iblaħ jew jitlef il-kredibilità. Imma intkom għadkom l-element tal-kuriżità bħalma li jiena allura dik li id-drive force tal. U jiena jgħid ħafna nies għandhom tama imma jew jibżaw bħalma kont nibża jien. Jew jistħu jammettu. 100%. Sewwa. Jibżaw jiġu jitkellmu juru wiċċhom. Jien pereżempju qed nara l-xisimhom tiegħek tal-esperjenzi u kollha għaw. Wiċċhom mod vera ċertu esperjenzi tantu ma weird illi vera għax inkella. Imma you don't blame them. Imma you don't blame them. Għax inti tgħix soċjetà fejn toħroġ bi pil-barra dak li jkun. Iva jiena għax kont nagħmel show 17 sena illum il-ġurnata xorta ssib min jiktiblek kumment fuq programm ġdid ħanagħmel le ħin nibża l-istonku tiegħi. Din għax darba għamlet miskeli. Kulħadd tiddeċida li antipatka u baqatila. U 17 years ago. 17 sena domna biex neħħejna l-istigma men. Taf kif għajna d-dwejq ta' nies. Kienet tipo komika l-ħaġa. Kienet podcast il-ġdid tiegħi u da ma nafx. Kitbu hekk fil-podcast. Mela, u jiena ma nafx meta ħajder da. U taf kif kulħadd jibda jiktiblek good luck, imbagħad issib erba'. U waħda minnhom speċjalment. Ma nasibx li temmen di fil-law of attraction il-mara. Kidbet, le taħi nibżal l-istonku tiegħi. Ma nasibx li temmen fil-law of attraction il-mara. Going back to għalfejn ngħidlek ukoll, jaħasra mhux ovvja jgħattu wiċċhom. Iżgur. Għaxek inti ħad titkellem ċertu affarijiet u toħroġ hemm barra u n-nies jittrattaw kek. Jekk toqgħod innota l-Malti kif jaħdem pereżempju darba kien hemm John Bandi u kien ħaxa ħaġa u tibda tara kommenti negattivi minn ta' nies. Nħallih dal-bniedem jekk rebaħ. Kommenti negattivi. Wara kommenti negattivi li jien pereżempju dik oħra, din taqla. And she brushes them off way more than me. Sewwa, she's stronger. Imma dal-aħħar isni għad tafxin il-sigrit għal jekk taqra komment negattiv fuq Facebook fuqek. Klikja fuq il-profile ta' dik il-persuna. U the second you click, you go, Yo, sorry, yo xi Madonna daqs dinja ek statwa tal-Madonna. Madonna għandak, Madonna u dawl u Alla u Knisja u ġalbjat. Debbi serjeta, God is the way u li kidbit li leħin ibżal l-istonku ti. Kelli tajma konx nafa tal-Madonna. Xej, nothing against this, xina nitlob għal-Madonna kull fil-ħodu, mux il-Madonna nitlob imma nitlob. Ija, ma forsi li l-għajdu l-ek miġnuna. Allura mela tajja, faċċol, men. Għaxi rajt jufo. Ija, minti. Mux wieħed rajt iktar. Kem nishtiq nara jufo jien. Ettajt affarijiet li ma jemnux forsi bijom, jina. Din, l-unika risposta li għandi, ma rajtux li rajt jien, eżek. U ma rajtux wahdi, għatma kont wahdi. Kiku tejt kont wahda nejtu. Jien mejta biex nara xi ħaġa minn daw. Iktar mill-li biex nara fantazma, kol ta' nixtieq nara, imma nibża. Imma UFOs u aliens. Jien nixtieq nara fantazma, man. UFO rajt, fantazma n-nema rajt. Nixtieq nara fantazma. Isma, mux tmur barra minn Malta hemm dawk il-haunted tours li vera li jmorru bil-dawk.
Ma nafx, jina għaxet Naf 4 smiet l-instantik li jihduk postijiet li ċerti li jem, daw li ġewaw, jistaw jihduk, tmur. Mux ekku, postanna namlu waħda ħana raw xieġri. Maħna. Forse naqdu xaħat. Invite me. Back to these people who are Facebook warriors. Umbat tara statwa ta' that all she signifies is love, il-Madonna, u int kemm int nistajt bitch fuq dal-podcast. Le, tista tiddej. Għax dimini, sorry, musta nistijek għaltlek jien. Ekkid bitli. Kien hemm xi tnejn oħra ta' ġifieri. Sib minnhom tal-ostja tamma. Per eżempju, kont fit-trafik battal da l-ewwel, kont jiet fit-trafik waqaf wieħed miegħek. Għalli għajan ix-xu fuq sieħbi għala xaħħa. Smani, 90% of people mux Għasabna, le, ma nafx minnu. Le, daw, u dejjem l-istess. 90% of people. Jek tamelna statistika fuq dal-Warriors, u għalet il-Melanie, fitxa fuq per eżempju xaħġa tijaj, u tkun għalet xaħġa lili u kol, fitxa fuq Ira Losko, u tkun għalet xaħġa fuq Ira Losko u kol, un bat fitxa fuq jinna Fabrizio Faniello, u tkun għalet xaħġa fuq u kol, għax mandiċ tamel il-senjura, sorry, dan nis jinna I have no love, un bat. Mur ikbila komment. Le, ma tarax, ma jħana fil-bax, għattula bizzejjed, issa fuq il-podcast tijak ħatajt xaħġa. Xaqalt le, għalt li naħbi jismi u natti wiċċi. U bdilt leħli u kol. What the fuck, man. Għandas mill-podcast sa jankassar. Mela. Ġifiri, Konx nafbi għajjen. Satara. Mela, aħna xanna, kam għanna ħin, bro. Nistaw nal-ota, għaxanna jisu sijaw u kwasi sijaw nofsta. Għalli maħallikom xaw, kienet interessanti tal-ostja u vera misnaqsamni għamen. Ma kontu ta' U għanna ħafna taċna. Kontu ta' ġen. If you run out of people, erġajden. Kontu ta' ġen, flimkien, Ija, u tarana ninkazzaw ma xurxin. Għalek, xaħna appassjonati. Waħda taqbad sentenza, mbad kompli għal. Jie provajt inkompli jela, u ħaqrajta kif ħadet għalija. Le, ma ħadċa lija. U rabjajt mijaj. Għax qabel dik kontet najċa ħaġa. U bat li xaġa u nsejt. Nsejt kontet najċa. Kelli, li ġrat li 4 darbit qablek. Mux vejn, u t-kwitat. Ta' skem tajt. Nalla għandek il-podcast tijak, stidin niftijak u koll. Jek titni niġi, mux problema, kolla podcast. Tkellem fuq da għinar ta' sofferenza. Le, tkellmu fuq xaġa. Yes, ġabeda il-podcast, jen Monday ta' Monday. Nibdan segwi kukol. Tajjeb, għaxin rajta. Differenti ħafna minn da, ovvijament. Mux ekku. U tajjeb li kuna podcast, għax mutanċaw ħafna sura ta' nis. Ma, nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal-podcast tijaj. Forsi konna xie oħra l-qoddim. Le, part 2. 3, 4, 5. Thank you.